HSLC Exam aphan Dokmoka Higher Secondary School Exam Center along kachesik kachedang pon. Arkoi ni phai krisir kep ani Dokmoka Higher Secondary School along non kebangji High School Living Certificate mate HSLC Exam aphan Assam Sarkar pen mate Board of Secondary pen Exam Center tin aphan guidance kipon ateng pen sipini Dokmoka Higher Secondary School along ta HSLC Exam mesen pen kepasun pon ji aphan krungsing vai amai padopon. Bangso kaching vai pon along School Managing Committee President Dhaniram Tisopensi maisari pon. Bangso amai ke pha alam ke HMC Secretary mate Dokmoka Higher Secondary School Principal Kobin Bora pensi than pachini pon. Kaching vai pon amai long kachitong don lake Bisnu Teron Banre terang pi School Dokmoka Rabha Arnat Kisjati School Dokmoka Dipok Sen Dokmoka Higher Secondary School Dokmoka Albert Hanse Saint Xavier English High School Dokmoka Sarbanisa Bosumotari Eradigal High School, Stephen Timuk Phongbirik High School, Harilal Mozumdar Silhampur Charakani High School, Khan Ronghang Paglongkam High School, Lapen Anil Kiling KSA Vice President Hawarkhat Regional Committee Lapen Akas Rongpi KLJA General Secretary Atum Chitongdunun. Mayalong Kevangji HSLC Exam ahot ingsamjin pen kichun pon pameji aphan chithanji mumpon lapen kitang asengkan asonsi ingsamjin pen kichun pon pameji puta SMC amai ko dhuniram ji sopen pachini don lapen non Kevangji Dokmoka Higher Secondary School along kadukawe pen khumkri Free High School do lapen la songbong pen bang pharo phora trokner kep ai student atum HSLC Exam tokpon poputa Dokmoka Higher Secondary School Principal Kobin Bora pen pachini don. News Desk Report, Terbi Daily News. Tini Dokmoka High Secondary School along non kewangi la High School Living Certificate metek porikha laso kepachun ji apani committee seng pong lo kanwan da seng le beneng da seng lo chuneng seng da api chuneng ke metek porikha ga lo beneng ta kepa do ji pusi government to announce that the school pada paso committee pin seng pom lo lakan so feeder school pudo penagam jo high school pena jitong lo ksa pena jitong lo social organization pena jitong lo lapen so school SMDC laso committee metric center committee president ke la high secondary la dak high secondary school president Managing Committee President Amatlo la ke lo element ke Dhaniram iso la so secretary bangkel da secondary school principal lo Kobin Bora sar la si kato ko veta si ko no ke bangi la so metric ka porika aphan HSLC porika thang kiso ma be pin pen thang ko no la be pin pen pajun ye phachi kato ko veta chedom laso nali tum kaching vai gyam nila dak Dokmoka Higher Secondary School long ala so examination center phat belega center long do puta hala tun ta bang amethang update pen amethang area vacancy laso committee seng lake seba Board of Secondary Education latumsi instruction na para nde laso dak Dokmoka Higher Secondary School andar long school long kandola sa lagi principal si teng principal one dode start proxy bag nombor kalian di private both private government memang ke hisab do lagi sarkari high school lagi lagi high secondary school dak Dokmoka Higher Secondary school ban baki dak tebok tere private school tuman dak Dokmoka High Secondary School of HSLC Center আছে কিন্তু Board of Secondary Education গাইডলাইন আছে গাইডলাইন মতে আমি আজি এটা নতুন সেন্টার কমিটি আজি বনাবৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলৰ SMDC প্ৰেসিডেন্ট ধনিৰাম টিসুদেৱৰ অধ্যক্ষতাত আমাৰ সভা হৈছিল প্ৰায় সকলোকে ফিডাৰ স্কুলৰ প্ৰধানসকল আৰু কোনোবা দুই এজন তেখেতসকলৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে তেখেতৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমাৰ বিদ্যালয়ত মিটিঙত আছে আৰু এখন আমাৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছে ইয়াত সকলোৱে আগন্তুক যিটো HSLC পৰীক্ষা আছে যাতে ভালকৈ চলাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কমিটিখনো গঠন কৰা হৈছে প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ ধনিৰাম টিসুদেৱ
ছেক্ৰেটেৰী মই দিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত গাইডলাইন মতে আমাৰ কিছু আৰু এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ ইনচাৰ্জ 2জন লাগিব আৰু কিছু আমাৰ পৰীক্ষা চলাবৰ কাৰণে আমাৰ বহুখিনি দিবলগীয়া আছে এইখিনি আমি পিছত এদিন আকৌ বহি পেলাই সকলোখিনি ঠিক কৰি ল'ম আৰু স্যাৰ আপোনাৰ স্কুল দকমোকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HSLC এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ তাত কেইটা স্কুল আছে স্যাৰ আমাৰ ইয়াত 14 স্কুল আছে 40 স্কুল 14 স্যাৰ আৰু এছেছমেণ্টটো পাইছিলে নেকি এবাৰ কেইজনকৈ ষ্টুডেণ্টছকে মেট্ৰিক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লিখিব এক্সাম পৰীক্ষা হ'ব আমাৰ 580 আমাৰ এবাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব হ'ব স্যাৰ থেংক ইউ স্যাৰ